Talafalava Samoa, malo soifua malelange ma ia topa ia maloto mamalu. Ai whapito mawhase whamatalanga le au nei tula e matulanga le nganga le whawhitai ma le whamalo. Whawhitai I loto tapua inga, whawhitai fo'i I loto lango mai se o whiautustusia ia mawhanawhana I lava mātou nei. A o le aso na tuuina mai ia mātou faasalaga. But beifo na silafia. E li ia lea li o na onisi tuaina ma ni na whaapea na tuina mai mo mātou le na mafuai o na whatino le nei case ua solo ia, solo fua ele whamaunia. Ai o nei vaenga la iti lava I le tulafono le ala I ona mātou toe tula I le whamasinonga ma whatatali le unga e tuina mai e la fionga I le na se ei mai I le tatou whamasinonga la fionga ia talasa atua. Ma o le aso ia na toe ave tatonu fo I le tausanga tatolo ia I lau ia o lo tumo mātou e na ia tama failava e whainia mātou submissions for the court to hear and to decide. Me mafuanga faailoa mātou tali atu ai I ni whaiunga lea ua au mai e le o ngatusa fo'i mo mātou langona ma manatu. Ia tamu whailava ina ia situlanga fo'i lele ia pāleni fo'i ia le vaai ma le silasila. Ia mai se fo'i o le nganga na mafuai fo'i o na maafia ma tamu whai I tūlanga taitasi. Ai o le taimi nei ia ona o le nganga lava le whawhitai ma le whamalo e tuina atu. E tui turi tatau mai mo le vaiaso fou e mawai lea o se isi tatou whaupoponga o nei. Ma ta upa taimi nei Samoa, I just want to say thank you very, very much from the bottom of my heart. Thank you for your constant support and thank you for always sending through messages of love, support and encouragement. I really do appreciate the love and the care, the concern of all those who have been part of this journey right from the beginning. To titi lava mai, it's just wonderful to be part of something that is bigger than myself. And for this time, I just want to take this opportunity to whamalo lava. For those who have stood with us right from day one, thank you so much. For those who have joined in later and give their all, thank you so much. Ia ainga wo mai latou o lo whapea o na whaiapea le tautua o le fautua. Ia ai me se fo'i o le whamalus au. Ia o le nganga lava nai tasi e fia watu ma fia moli atu. Ai ia whamanuia le atua ia te o tō mo tō ainga na luenga whai I te ute ma whaiva. Fia ngai ai tōno ainga o nuu e kalesia. Ia mai se o atu nuu o lo whapeona tō au mauai. We keep praying for each other and we'll be seeing you again next week on Friday at the courthouse. Yeah, on the mawailo se unga ma se manfamoemoenga manmoe mitinga mo le lumanai. And for now, God bless you guys. God bless. Take care and so far.